Hi khansile xipano xa tiko xa tlheli kusuka the ranch la Amerikoka mixolo mi tisela nxaxamelo wa hi laha mbuyelo wu nga famba koho mbuyelo wa vadyondzi va ka grade 12 va lembe ra 2025 hawu mi khensisa n'wina mi nga kota ku ya fikisa kwalaya ka 80 wa ti-percent anere kambe ni twa van'wana va vilerisiwa ngopfu hi ku Limpopo xikombiso xi le ka xiphemu xi le ka xiyimo xa vunhungu he kambe ku lantswisiwa tidyondzo swo boha a ni nkayo wa swifundza swo boha ku va na xifundza xa lo va heteleleni kambe a swi vuli ku hi mpela mi wu twile mbuyelo va kha va ku hlaya ku ya wu fambise ku yini hi ndlela liya kambe ku na mhaka yin'wana leyi vulavuriwaka ya ku vadyondzi lava va nga kuma ti-bachelor ve le ka kolomiya ka 40 nkombo wa ti-percent kumbe 44 ku ya ka 47 wa ti-percent leswi a swo komba ku vana lava va pasaku hi ku pfumeleriwa ku ya a yunivhesiti a va se fika ka 50%. Swi vula ka vana van'wana va 10 ka pasa vana va 4 lava va pfumeleriwa ku ya nghena yunivhesiti ku ya ka 5 ma vo mhaka ko se swi vula ku mchana antivi handle ka loko ri ku Afrika-Dzonga a ya ha lavi timhaka ta yunivhesiti yo lava timhaka ta technology naswona swa technology swi kahle ku vanhu va ya ka technology kambe lexi ni vava i ku mi kuma munhu a ri a TVET kumbe a ri a University of Technology a kha dyondza office admin i loko ya tirha kwihi hi office admin i la ku ya tirha kwihi hi office admin nako i le ka University of Technology kumbe i le ka TVET kambe wa dyondza office admin njhani kambe mswiritani Afrika wa vulavula na vutlhela ku twa n'we mi byela matitwele ya n'we hi wahi timhaka ta mbuyelo lowa ka grade 12 hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu mi nga mi ri Mpumalanga a North West Limpopo kumbe n'we mi kuma ku a Gauteng na n'we mi kuma ku audio streaming kambe ke leku a Giyani ku endleka yini hi ku yin'wana ya timhaka leti hi lavaka ku na n'we mi nga Giyani mi byela ku endleka yini kambe hi ta bula hi sweswo mina na wena mingiseri wa mina ne andaka loko hi ta va hi hundze hi laha hi ku loko ni suka laha ni lava ku ya ka Surgeon Records ni ta twa kahle ku endleka yini a Giyani xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula twana la va ri xitiviso lexi sukaka Waterberg TVET College yi rhamba vanhu lava tokotelaka na ku fikelela swilaveko swa swivandla swa vuleteri bya tidyondzo ta primary health program ku endla swikombelo nxaxamelo wa swilaveko hi lowu landzelaka u fanele va na grade 12 kumbe NCV level 4 na diploma kumbe bachelor's degree ya vu social worker psychology kumbe nursing xikan'we na certificate xa vudyondzisi bya le tikholeji ta TVET ntokoto wa vudyondzisi wa lembe kumbe malembe mambirhi certificate xa ku titsarisela eka SACE xa kontraka ya 12 wa tin'hweti leti fikaka emakumu hi ti 31 N'wendzamhala 2026 loyi a nga ta humelela u ta tirhela ekholeji ya Mahwelering va nge swikombelo hinkwaswo swi kongomiseni eka nhloko ya xikolo hi voko Waterberg TVET College Central Office corner Totias na Woche Street eMukopane va nge ku endla swikombelo swi ta pfala hi siku ra 16 ra n'hweti ya leyi nga ka yona awara ya 2 ni nhlekani ku kuma vuxokoxoko byo tala tihlanganiseni na manana Amukelani Makondo eka nomboro ya 015 492 9000 kumbe mi endzela website ya www.waterbergtvet.co.za Waterberg TVET College together ensuring success. xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula se hi sweswo mingisero mugara lona FM 30 ntsena ku bila awara ya 12 se hi vuyile se mugara lona FM yi vuya studio 2A yi sukelele at the ranch hi ndlela leyo se hi ku komba ku hi vuyile la hi sukile a studio kumbe le at the ranch ne se swilo hinkwaswo swi vuyele matshan'weni yo mhaka se hi ri ka nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela leyiwani se handle ka sweswo swin'wana swo komba ku hi vuyele matshan'weni hi leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. so vula ku tlhelo leriya a ri se vuyela matshan'wini hi ta kuma mahungu ya misava ya vura ya n'we enhlekani lowu hi ndlela leyo swi ni tshemba kusuka kwalano ku ya mahlweni se swilo swi ta va swi vuyele ematshan'wini nongona ku Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM la ku ya ka Sergeant Rikhotso ni ya twa kahle ku endleka yini Giyani na n'we mi nga ka tindhawu ta le Giyani hi byeleni ku endleka yini mina na swi lava ku ni nga lava munhu loyi ni nga n'wi kombetelaka hi tintiho ni ku loyi a hi fikisaka ka xiyimo lexi i mani kambe hi ta ku i mani hi ta ku i mani a hi mutweni ni n'we mi twa kongeti mi nga swi tiva ku nga ku ri mani kambe leswi mina na ha ti vutisaka minkarhi hinkwayo i ku tindhawu leti vanhu va akaka ka tona van'wani va kha va aka ka ndhawu leti hi nga vulaka ku i ti-flood line i ndhawu leyi yi nga na nxungeto wa mikhukhula a ni swi tivi ku va nyika hi mani kambe van'wani lava va ni hlavelaka ve ri hayi kho xiphiqo i mhaka ya ku ka masipala ku fika ku va na nkwetlembetano tin'wani ta tihosi se i hosi mani tin'wani ta tihosi ve ri to ti hetelela ku ti nyika vanhu ndhawu yo tshama kumbe yo aka ti nga twanani na masipala kambe swi fika njhani sweswo hi ku masipala wu endla swilo swin'wana ku na lembe na lembe va ndla nhlengeletano va yi vitana strategic planning leyi ku va ku ri na tihosi sa mi byelani mi tiyisi na tihosi ku hey hosi swi mani wena i le ku hi onheleni doroba hi leswi kumbe hi onhela masipala hi leswiya a mi byelani Giyani ku na hosi mani laya hi hala vupela dyambu i hosi Siyandani hi hala N'walungu i hosi Homu hi hala ku na va hosi Maswanganyi hi hala ku na va hosi Ngove hi hala ku na va hosi i Homu sweswo hi le Giyani kwalaho se swi vula ku tihosi leti ti ta fanele ti hlangana siku rin'wana ti hi byela hikokwalaho ka yini Giyani ya hina kumbe mi yi lavi n'wina Giyani ya hina yi nga ri ku kuleni na ku masipala kasi section 25 yi tirhisa ku yini ya vumbiwa a mi yi tivi hi ku loko ku ve ndhawu mi la ku yi tirhisa yi vuyerisa vaaki hikokwalaho ka yini mi nga yi expropriate na wu ri yini hi ku sweswi ku le ku riliweni vanhu va le ku khukhuriweni van'wani va akende ka damu hileswaku mani Sergeant Rikhotso va le ku swi voneni na vona la yi va ni twa ku va vona yini Sergeant Rikhotso nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani na le ka serva na swi tiva ku network na yo yi nge vi kahle hi ku timpfula leti ku sukusela tolo a yi kha yi kavanyeta ku famba gezi ku ndleka yini kambe a hi ringeteni mi le ku voneni ka yini Sergeant Rikhotso ku hala Giyani ku na timpfula ku na magondzo yo tala na wa sweswi ma nga ri ku tirheni laha dorobeni hambi ku ri ku huma a dorobeni ku ya aka tindhawu tin'wana na mixo hi kume swiviko tlhelo leriya ra View leyi a va koti ku huma hi timhaka ku swi tekile hi timhaka ta na mati yo hlaya lama nga kona leyi a ka sweswo hi tlhe hi kumanyana swiviko ku na movha lowu khuriwa wu ri na muchayeri kambe yeleyo ive a kota ku va a ponisiwa mara movha ri andzeni ka mati ka tlhelo reriya ra Church View loko mi vuya hi hala ka Makoxa ko hi kume swiviko laha vaakatiko va kombelaka maphorisa ya ta pfuna endzhaku tin'wani ta kumbexani tindhawu leti tama vanhu damu se ri tele mati lama ya khuphuka ya karhi ya vuyela a switambini la ku tshamaka vanhu then hambi ku ri aka Ngove na kona a swiviko ku xibulowani lexiya xi nga kona ku mila ta nghena aka Ngove mati komba se ma tala kusuka leyi a ri tala ma karhi ma ta hala aka gondzo leriya ra kusuka Giyani ri kongoma a Phalaburi kasi na hala ka Mtititi vanhu lava tshamaka hala ka Mtititi ku ta aka Millennium Block 2 a swi olovi ku nghena laha hi mhaka ya mati lama nga laha na wona se ma tete xibulowani se ku na ti-complain to hlaya swinene leti vaakatiko va melaka hala xiphoriseni ku va pfuniwa ko va sweswiya swo hi teka hi ti hindzisela aka va nga na mfanelo yo va pfuna tanihiloko swi kongomananga na ndzawulo ya xiphorisa ku ve n'we la dorobeni kona ku njhani ka a ku tshamisekanga ma hi kombisa ku aka Masingita Mall murhogola wu tela swinene tindhawu letiya to xavisa mavhengele lama mo xavisa swakudya le a drive through mari yambirhi ka nkarhi wa sweswi ya pfariwile hi mhaka ya ku mati lama ya le murhogolo na wo se ma vuye kwalaya
a mall ku tele parking yi tala drive through kasi na gondzo leriya ra kusuka laya ka Masingita ngome a Giyani police station ni ta hala timusharini na koko alaya aku sekang kahle ka magondzo yo hlaya swinene ka nkarhi wa sweswi i mati hambi ku ri kusuka kwalaya a dorobeni ra hina mi kongoma la Giyani section F loko mi famba hi le E kwalaya tlhelo nyana ka Morogoro kwalaya nga na xiblow 1 nakona i mati leriya ra ku a swi tikombi ku ri mati lama ma nga ta yima sweswi ku tipfula ta ha ri kunene ene mali ku kokeni hi matimba swinene vaakatiko va nga ringeta ku va papalata tindhawu to tala ti hlayile tindhawu leti hi nga vulavulaka hi tona ku ti khombile ngopfu adorobeni vanhu va ka va tekile swinene. So loko swi ri tani swi vula ku la ta ku mi ta na rito ro hetisela leri mi nga ri hundzisaka eka vaaki kambe ni le ku languteni ni le ku voneni swin'wana bulo leri ra kusuka a laha sekeleni ri ta hi le nkoveni ka mall ri ra patu ra khale ra Giyani ri ya a parliament ri le ku tirheni leriya ri le ku tirheni kambe mati ya ta hi matimba swinene eka ti-bootpet mabulo hinkwawo hambi ku ri leriya ra Adolf Sunduza mina se mati ya kumeka ya khapa hi nga kuma ta hetelela se makhumba na tintambu ta gezi loko ku ri ku sunge yi cincile leswi ma nga hi xiswona kasi damu leri na roho ri tele kahle minkova hinkwayo na kwalaha mi nga vutisa hi kona na kona ka fambeka mara a swi lavi vanhu va tshembela ku hi ta tirhisa rona gondzo leriya hi mhaka ya ku ri le ku tirheni ku lomu kun'wana loko mati lama ma tele ma tlhela se ma teka matlhelo man'wana mi nga kuma ku na kokwana hi tlha hi hlangana na swiphiqo ku va na lava khuriwaka na vanhu va ya va kwala va church view mara mixo lowu tlhe hi kuma va ka masipala va busy va kona kwala a lokuxini va karhi va ringeta ku pfuna ku pfulela mati ngopfungopfu ka vanhu va nga pfaleriwa atindlwini mara va nge swi koti hambi ku ri ku va ri ku tirheni na mpfula yi le yini amahlweni i vutihlamuleri bya hina ku vona ene leswi vavaka ku swikolo swa pfula mundzuku ene vanhu vo tala va fostela ku ya adorobeni kokwalaho ka ku ya va lava swo a swi olova swi swinene xiyimo xo tika xexo kambe hambi swi ri tani ni khensile swinene Rikhotso hayi mo tshama mi ri endleve hi nga ta na hina loko u twa maveriveri a ni a hi vulavuli swilo swi nga se vulavuriwa hi maphorisa loko hi twa maveriveri hi ta ka n'wina hi ta twa ku mi ri yini kambe kumbexana la ka damu damu va ni ri a ri fika lomu a swi nga tiveki ku ri fika kweri kumbe ri hundzile la a ri toloveriwe ku ri fika kona ri fikile ka mpimanyeto lowa kumbexana lexiya xa mfungho lowa va nga xi veka laha ka xiyindlwana sweswi mati ya fike hi kona ene ma huma hi matimba swinene le a ndhawu leyi va nga pfula loko emikongome ku ya le entshaveni komba ku ma ha tele mati lama taku ma huma aka tindhawu ta ka Malamulele hikuva a xi karhi keleke Malamulele ka xikukwana xibilowa lexiya na xona a xi lawuleki hi mati lama ma khulukaka hi swi nga ndhawu se swi khumba na muganga liya ya ka Makoxo vanhu lava a va akila tindhawu teti ya ku hungaseriwa kona hi nga ta ka hi nga ti vuli hi mavito hinkwato ka nkarhi wa sweswi titamende ka mapiro se mati lama ya hangalaka vanhu vo tala va ta va va onhakeriwe ngopfu so that's why hi tsundzuxa nga tsemakanya ho ka hi nga tivi ku le aka K a xikarhi le ka K na matsotsosela hi ku nkova lowo wa Mlototsi wu famba hi laya vanhu va nga ha tlha va teka risk na va tsemakanyaka na wona Mlototsi sweswi khulukeni hi matimba swinene a ku salanga ndhawu leyi nga ta ku yi hlayisekile se vanhu a va ti tshamela emakaya na minduku sweswi ku pfulaka swikolo loko swi olova vatswari a va heti hi voxe eswikolweni ku vana loko va famba va ri voxe va xengana mi kuma ku se va ngheniwa hi miehleketo yin'wana hi heti va ku na vana lava nga khukhuriwa se vatswari ho va tshika ku nga tshama kaya vana eswikolweni vana va ta sungula ku byelana kwala ku a yini ni ku khideri a swi sukeli ku lo phesa vana kwala na kwala ya ku khideni Rikhotso nkensini nkarhi wa n'wina ku ya ku engeta inkombo tshedlekela hi a khensise John Rikhotso va lava va vulavulela maphorisa hi xiphiqo lexi xi nga koho ni le ku ti vutiseni ku n'we mi nga hala Risinga View swi le ku fambeni njhani ku hala ka n'wena van'wana vona va nga va vekiwa masin'wini leswaku ku na tindhawu ta kahle leti vanhu va le switandi va tshama va famba va vekiwa masin'wini swo tiveka ku le masin'wini laha Risinga View a ku ri masin'wini kusuka la khale na khale na loko nka ni dyondza laha Giyani College a ku ri masin'wini laha sweswi a ni tivi ku njhani le va nga kopo ni tshemba ko va ku bodlomeriweni leswaku na tiva ka va hi buleni na ku twa n'we ta vulavula ni teri hi vulavula n'wina mi nga ka tindhawu toleto ti nga khumbeka hi mikhukhula leyi na timpfula ni twe un'wana ka ku ka mulamula kun'wana veri se va nghena ka siku ra vunharhu leri
hi loko ta swi vona ku tiya yini ya nkoka se va nghena ka siku ra vunharhu leri a va koti no xava xinkwa va ta xi xava kwe hi ku swikobya swi tele hinkwaswo tibekara ti le ku teni leswaku eyi ya 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ndaka leswi u kayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlaya yena a va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula 0860002543 xiyimo xo tika swinene vanhu va le ku onhakeriweni hi tinhundzu ni vone laha ka ku khopukela tihopu a kha ku ndliwa nga ra ku la ku ndliwa buloho laha a ni tivi ku njhani le xikarhi sweswi leswaku hinkwako munhu le ku hleketeni ku nga va ku ri njhani hala xikarhi kuve i N'wamanungu dam sorry kwele Middle Letaba dam ri fika kwihi ra ka ra tala ku loko mati ya kha ya tele ya titani swi vula ku hi langutela rona ku vona Middle Letaba se na ro ri tele ri lava ku pfuka xikhale na rona leriya kumbe hi swona kambe hi mitsweni mingisi ro mina 0860002543 hi hala tlhelo va MKP na vona va teke xiboho xa ku va cinca van'wana va varhangeri ku ya ka switulu va susa van'wana kambe lexi xi hlamarisaka vanhu i timhaka ta ku loko mo languta vanhu vo fana na vanhu vo fana na ngopfungopfu loko ku langutiwa vanhu vo fana na lava loko mi kha mi languta matshamelo ya swilo mi languta vanhu ku na van'wana vanhu kavanyetaka kambe swiritano mi languta hi laha swilo swi kunguhatiwaka ha kona swa tiko leri ra hina hi hetelela hi fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona sweswiwani loko ma languta leswi va MKP va nge le ku swi endleni mi ta swi vona ku va cince va fambisele ku ve Judge Dr Hlophe mi ta tsundzuka Dr Hlophe va cince Mani Colleen kambe ivi va yimisiwa va ku ha swi ndliwanga kahle swi ku yini ha swona sweswi Mani Colleen va cinciwe futhi kambe Dr Hlophe hambi va tlhelela xitulweni xa vona kumbe va ha tlheleli a ni swi twangi tiko leri ra n'wina leri a hi amukeleni lava nhlekani enhlekani minjhani hi pfukile minjhani mani hi pfukile a khensa swinene mani ni kombela ku va xitala vito a hi mani ni kombela mi hi vutisela ndzawulo ya rihanyo ra la Giyani loko ri xela ti-2 hi ve na xiyimo kokwani va nga pfukanga hi ri ka Mageba village ivi hi va tsutsumerisa a tliliniki ya le ka Dzumeri ivi ku va na ambulance yi va rhwala hi byeriwa ku loko hi fika ku jikeni laha ku jikela ka Maphata village hi ta kuma yin'wana ambulance yi ta va rhwala hina hi vuye hi landzela ambulance le ndzhaku hi movha wa hina loko hi fika layani ambulance leyi a yi ta yi ri ka Maphata already a yi ri na swigulana swinharhu kokwani va fika va khandziya ku va xigulana xa mune ene xigulana xin'wana na xin'wana xi famba na munhu wa xona hi leswi laha ka ambulance a va ri 8 ku ri swigulana swa 4 na munhu va ri 4 na driver na mpfuneti yi yisa a Khensani se ni ve ni nga swi twisisi ku hikokwalaho ka yini ambulance yini yi va yi rhwale swigulana swa 4 hi twe ku vava ngopfu siku leri ya boot test ku vava swinene kambe ni byeleni ku lexi n'wana xi mi vavisa yini i mhaka ya ku yini i mhaka ya ku a va fikangi kumbe ku endleke yini lexi a xi mi vavisa yini ku fika va fikini lexi a xi hi vavisa hi ku kokwani already a va ri na xilondza ene va hoxiwe na drip hi leswo laha ndzeni ka ambulance va boheke ku va va tshama va nga tshami kahle va balansiwa hi loyi na hina a hi famba na yena na mi twa leswi mi vulaka swona kambe lexi mina ni lava ku twisisa xona i ku lexi mi vilerisaka i yini ku na loko hi ta va vutisa hi ta kota ku tiva ku hi va vutisa yini i ku ambulance leyi n'wana yi suka ka Dzumeri a yi tikomba yi nga ri na problem yi lo fika yi jika yi tlhelela ka Dzumeri
a hi swi twisisangi hikokwalaho ka yini mi kuma ku vavabyi va ri 4 va ta layichiwa ka ambulense yin'we ku ri hi ku na leti yin'wana a yi kota ku famba a yi ta va yi fikile a Giyani. mativa swi sweswo swi hi kambirhi hi n'wina va hina tanihi vaaki ma swi tiva ku loko n'we sweswi hi mhaka ku a swi ri tlhelo ra n'wina sweswi mi swi langute hi tihlo rero kambe swa endleka wun'wana a swi langute hi tihlo ra ku loko tiambulense hinkwato va ti tsutsume ti ya Giyani ku na un'wana nga ta sala a tlhaveka hi ya ku yo mani mina a ni ri swi kahle kumbe a swi kahle no vula ku ni tiva ku vanhu lava va hi rhwalaka va hi pfunaka hi timhaka ta swa rihanyo va tiva ku okay i nkarhi wa covid vana va manyani lebyiwani vuvabyi luya yi na xilondza luya yi na yini a ku na vuvabyi byo tlulela laha a hi fambeni na vona hi va yisa xibedhlele va ya kuma ku pfuneka kambe hi va hi tiyisisa ku ambulense yin'wana yi koho ku loko un'wana o sala lumiwa hi nyoka kumbe a tlhaviwa kumbe a endla yini yi va yi ri kona ambulense a mi swi hleketangi sweswo hi swi hleketini ko va ku loko mi kha mi hlamusela na sweswi le ka Dzumeri a ku nga ri ambulense yin'we loko hina hi suka a ti hlayile nyana. Mara ni vulaka leswi a hi tshikeni swa ku hlaya a hi vuleni ka ku la loko n'wina mo va mi langute hi tihlo rero ra ku a va twisisa ku ti fanele ti hlaya ti rindzela ku loko ko tshika a ni ambulance i xilamulela mhangu loko ko tshika hi mhaka ku lava luya un'wana ve ri ilo suleka voko luya un'wana ve na xilondza luya un'wana ve na yini mavabyi lama va kumbe leswi va swi twaku hinkwaswo a swi tluleli se a hi va tekeni hi xo famba xin'we hi va yisa leyi loko va yisa letin'wana a ti vita ha rindzele ku loko ko tshika va ku un'wana lumiwe hi nyoka ti kota ku tsutsumela a mi swi hleketi ku na sweswo swi nga va kona sweswo a swi hleketi swi nga va swi ri kona kambe ka xiyimo lexi kokwana va ri ka xona na muvabyi luya un'wana loyi a karhi a fika kwalaya loyi ni vuxokoxoko byi lavisisanga ku ya mahlweni mara mhaka yikulu ku ambulance yi rhwala vanhu vangani that's why yi ri na mbedo wun'we Buthpet na swi twa na swi twisisa sweswo la swi vula ku a ni ri swi fana sweswo mi nga yi kwalani ka ku hi mhaka ku yi na mbedo wun'we yi rhwala vanhu vangani sweswo swi fana na loko ni nga mi nyika xikombiso sweswi ni ku loforidiwa hi vanhu vangani ivi mi ku hayi loforidiwa swi ya hi ku n'we mi le tlhelo rin'we mi ta ku loforidiwa hi vanhu va mune un'wana van'wana va ku loforidiwa hi vanhu va nhungu lava van'wana va ku hayi loforidiwa hi vanhu vangani kambe lava ndhawu le rihanyo hi va nga ta hi hlamula kahle kambe mina lexi a ni lava mi xi languta hi tihlo ra koho sweswi i ku mi nga swi languti ngopfu hi tihlo ra ku kokwana va manyiwini swi languteni hi tihlo ra ku loko ku ve a ku ri na ku un'wana a sala lumiwa hi nyoka leyi kokwani swi va handle ka sweswo swi vula ku n'we tanihi muti loko ku ve kokwani ku na swin'wana swi nga vangeka hikokwalaho ka ku va fambisisiwe leswi mi vulaka swona mi landzelela timhaka ta nawu se hi ku nga ta humesiwa na sweswo swa ku kahle ambulense yi rhwala vanhu vangani ene hina a hi komberile ni ku hi heleketa kokwani va kala va ku redi ku BP ya vona yi le hansi ene xiyimo xa vona i xa xihatla a hi nge mpfumeleli ku mi va layicha ka xifamba xa n'wina mi va yisa hina hi komberile phela Buthpet ku okay hi ku se ambulense ku na swigulana swin'wana hi ku na hina hi ta sala ambulense le ndzhaku hi kombela ku famba na kokwani ni va chucha hi ta va yisa hi hexe Khensani va karile a ku ri na loyi a ta va kha va tlhogomela ka n'wina mi nga a tiva ku swa rihanyo vuswikoti leswiya hi swo mhaka va nga ala phela a va alangi hi mhaka swin'wana va ala hi mhaka ku loko va ze va ta hi vo va nga le ka xilamulela mhangu se sweswo n'wa mi kombelo swo nona n'we a mi nga kombeli mi kombelo hi seswavela bye mi swi neti njhani na sesi hi kha hi ti hlekela kahle n'wana ta tsala papila kwani kha ni kholela sesi kwa a amukeleni n'wana mi yingiseri ni hlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Buthpet papa mina mi njhani hi n'wina a hi na nchumu no da hi mpfula Buthpet mpfula ku yini mpfula hi ku amile ku vuleni nchumu be n'we mi kuma mpfulo hi leswo n'we mi ba riqingho mi bela riqingho vanhu va ta twa ku n'we mi nga ku mpfulo vulavula ku ri yi hi ka thekisini mara
hi le khukhuluweni n'winu ku na kun'wana la nkoveni un'wana wa la Dingamanzi la hiyi ka tika Bootford mina va yini nkoveni n'we nkoveni a ni yo famba loko hi chika kwala titaxini a blow yo famba henhla ka mati la va ku heta ku vula Sejeni Rikhotsola ku tshamani kaya a ni va ku heta ku vula Bootford mara ku na leswi swa ti-infections leswi hi bohaku ku hi fanele i yini a ni swi twisisi a mi boha yini n'wina mi nga ta ze mi khukhuriwa Bootford ma swi tiva swa misava swi nga lo tala xena matwa lexi xi hluphaka i yini makwavo hi lexi i ku vanhu loko mi ze mi va na mawayawaya a mi lava ku tshama hansi hileswaku mawayawaya mo ma ri kona na mpfula le Bootford se tshama le hansi na mawayawaya ma n'wina mi ta xava yi ta xa mpfula leyi very yona vhele heyi ni khenseni kalanga i mphakati la Dingamanzi papa mina ni khenseni hlayisekani vana siku lerinene ku dya ku hengeta danke tata i sweswo vito ra mina ni vula ku mi nga vilelela mpfula yi toxo eyi swifaka swa mina mani i swibehe moya tolo ni vone mavelele ma a yi amukeleni un'wana 0860 002543 i nhlekani bota mina yi pfukile ku na minjhani hi pfukile a khensa mina wayezela vana lava va nga pasa lava mahozelelo ya mina hi ku ni va hozela ku ya mahlweni future ya vona ku tiko ri ya kwihi hi ndlela leyi van'wani i varhangeri va hina lava nga ta va mundzuku se mina a ni na xikombelo xa ku fana na kwale lava va hi rhangelaka le palamende va nga yi rhangerisi hi munhu hi gender hi mhaka ya rimbewu a va hi rhangerisi hi vutivi hi vuswikoti loko ko kumeka ku i vana va vanhonyani lava va nga na vuswikoti a ku vi vona ntsena loko ri ku va vafana va swi koti a ku vi va xisati ntsena loko ri ku va xisati va swi koti a ku vi leyi a swi kotaka a nga na vuswikoti leswa gender leswi a ni swi veki helo ni lava vuswikoti hikokwalaho ka yini mi vilerisa kumbe mi lava ku tshikelela timhaka ta tona ti vulavulaka hi tona ta rimbewu i mhaka ya ku va ku hayi hina la ka nhlangano wa hina vaxisati i vangani lava nga varhangeri ha dundutela swona swa ku i vangani va lava vuswikoti ke mina kumbe loko ku ri ku va vafana mina ni n'wanuna vafana a va swi koti a va lahleriwile leyi loko ku ri ku vavasati a va swi koti a va lahleriwile leyi loyi a swi kotaka n'wanuna kumbe n'wansati a rhangeri rimbewu a ni ri veki helo mina ma tiva ku ze ri vekiwa helo sweswi i mhaka yini xin'wana xa swivangelo i mhaka ya ku ve na nkama wun'wani rimbewu leri a ri tirhisiwa ku va van'wani va pfaleriwa matsundzuka ku a ku pfa kun'wani ku vuriwa hi timhaka ta ku i nge rhangeli hi ku hi n'wansati i nge ndli yini masivona sweswo swa ku tani se sweswo hinkwaswo hi sweswi endlaku ku swi vulavuriwa ku hina sweswi la se hi nga koho hi ta hetelela hi languta xiyimo hi tihlo leri a swi pfuni nchumu ku luya hi mhaka ku i n'wanuna a nga rhangeli hikuva i n'wanuna a ku rhangeliwa ka xisati ku a nga la vuswikoti loko ku ri ku n'wanuna a nga swi koti a ku rhangeli n'wansati loko ku ri ku n'wansati a nga swi koti a ku rhangeli n'wanuna leswaku loyiwa i mbale buruku kumbe i tiveka ngopfu kumbe i munhu wa le vuhosini kumbe i tiva i xaka ra swimanimani a fanekele a ya hi rhangela buku liya a nga yela yona xikolo ivi a va na vutlhari na vuswikoti hi yona yi fanekele swi tirha hayi ku hi mhaka rimbewu leswi vulaka loko mi kha mi yingisela holobye tolo a kha hlaya mbuyelo a kombisa na timhaka ta ku ya vaxisati va le ku yeni mahlweni kambe swi tikomba ku va xinuna majaha ma le ku saleleni ndzhaku hi fanele hi ndla xa n'wanchumu swi mi karhate ngopfu loko mi twa swi swa muxaka luwa a va koki masokisi va lava salelaka ndzhaku a va koki masokisi loko va lava ku hi rhangela loko va nga koki masokisi a va hile nametu pa mina ni vileli ku ni rhangela hi munhu wa rimbewu rini n'wina mi vilela hi ku mi rhangela hi munhu wa njhani leyi a swi kotaka
right na mito papa na khensa swinene papa mi sure inkomo 08600025 matwala ku ni kha ni yingisela holobye wa ndawulo ya dyondzo ya masungulo tolo ne a ni tivi kumbexana ni n'wi yingisela ka xiyanimoya xa kahle loko ni kha ni n'wi yingisela tolo holobye ne hileswo a wu swi twa ku swi tisa na moya hileswaku na rito ra yena ri hlantswekile leswaku a yingisela eka swi twa ku yeyi a ni vuli swona leswi n'wi simileka ka swona mani yi kokwala mina vula ku loko ni kha ni yingisela holobye Siviwe Kgwarube a swi twala ku i holobye wa ndhawu ya dyondzo na loko a kha vulavula khuluka wa swi twa na vulavulelo ra yena xi kha xi huma hi tinhompfu marito ya kha ya vekiwa kahle ma vo maka kambe leswiya swa ku swa mapasele hi ta nghena ka swona na ku bula na Professor Gezani Baloyi loko ni vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we ne na ku bula na vona hi twa ku va vona yini ka mbuyelo va vona ongeti i yini swi hlawulekisi va vona ongeti i yini swi nga va swi kha susumeta xiyimo lexi hi nge le ku xi voneni hi ndlela yaleyo ma hi vo mhaka kom se mhaka leyi kumbexani a hi fanele hi languta ku ya emahlweni hi ndlela yo yeleyo nongonoko Afrika wa vulavula yo muhumelerisi ve ri na muyingiseri la ni salele makumenharhu wa tisekende imani hi twa ku va ri yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Kona njhani? hi pfukile papa ni salele makumenharhu wa tisekende mi ri yin'we Hi ri na xirilo xa ti-taxi ta Hlanganani Association ku a ti le ku nghenini ende vana va la ku tekeriwa tibuku la ka Ntshuxi High School so hi tikeriwa kusuka laha hi famba hi milenge ku ri ti-taxi kona leti fanele ti hi pfunaka hi kota ku khandziya ya leyi se hi kombela mi hi hlamulela vona ku ri a va nghena estandini a ku fambeki ka fambeka a ku fambeki ri ta ri tele se va nga nghenisa ku yini miri a mi lava va nghenisa ku yini muyingiseri wa mina va fanele va nghena hi le crossing le ku jika koto ya Giyani na vo va fa va nghena hikuva va nghenisa va rhala va nghena va kota ku koleka vanhu va ta jika kwale ngumata va kota ku ya hlangana va teka tibuku mi hi marito man'wani mi ri ve le ka hi le kwihi laha mi ri lava ka Ntshuxi hi le ka Ntshuxi xikobya lexiya a xi talanga lexiya ka nghena ka laha hala ka nghena eka laha mara la ri ta va ku ngheniki se hi marito man'wana va fanele va hindza va ya tsemakanya buloho va jika hi leyi va vuya va kota ku teka patu leriya va ta ka Ntshuxi na swi vona leswi mi vulaka swona se vo va mi chicha kwihi va mi chicha laha purasini va hi chicha le ka bacha leyi hi fanele hi helela hi minenge ni mawa nkarhi wun'wana ko ku vhele like enough tibuku ti va ti ri plastikini se loko va mi chicha leyo ka mi rhelela hi milenge mi tsemakanya njhani n'wina nambu hi fanele hi rhelela hi minenge hi vuya hala kaya ni mi twile a ni tshemba va mi twile boti wa mina a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we va mi twile boti wa mina va mi twile mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana ya sesi Lili Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanele Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteli ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ro vuja re ramole dilo fela ali fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re kita mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkale ku mobani yala ri ka bisa rina u ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me tibuleki mu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ene la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni ku loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni mara hi mhakeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana no byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni hahekini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rhufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwani yaleyo a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo yi hahluriwile yeleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
n'wana un'wana na un'wana u na mfanelo yo kuma dyondzo ku lunghisela vumundzuku bya yena. Munghana Lonene FM u seketela mapfhumba yo tlhelela eswikolweni. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini? Wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini? Ka ndlela. Hi hanya ka budula. Lava le handle va hanya ka tar road. Va famba free. Leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison. Loko ndi huma na vona loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina ka nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga. South Africa hi vekele ma criminal service hade handle va hi sala ndzhaku loko sa ku track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana botata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina vusiku hi 12 va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya. Na mitwe but kama miri treka yiri kuya lave ka koha kona se amiyela wa hina wena kasi ka aku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'we mi nga skepangi. Botata kasi ni vulavula swin'wanyana hi leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri onge pfuki u voniwa ka mamani. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Xiphemu xa mbirhi lexi anongona ku Afrika wa vulavula Kensington Cecily na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya awara ya n'we mahungu ya awara ya mbirhi ya ta landzela sweswinyana ku nga ri khale hi ndlela yaleya kambe ke n'wina mi nga tindhawu teti ta va ti vitana ti Lowveld ya Lowveld yi famba iliya yi ya nghena va ka Skukuza ku nga KNP Kruger National Park ku languteriwa timpfula lava vumbi va ta maxele na vo va karhata hiko a ku na siku leri va kha va vumba va kha va kombisa ku ku ta va na timpfula ta matimba ti nga ta onha na le ka tindhawu ta Giyani hi nga ka tona a va nga kombi se ko va sungula ku komba se ti nge le ku onheni hayi mati va vumbi himpela vo vumba kambe hambi swi ri tani hi ta ku yini hi leswi swi nga xiswona se n'we mi nga ka tindhawu toleto tiyisisani ku mi tshama mi hlayisekini papalatani loko ku ri na minsinya leyi loko ku ri na nsinya lowu ni wu tshembaka me mangwa mangwa nge wu tsuvuli hambi ko ndeka hinayina wa ba moya wa njhani mi nge wu tsuvuli mangwa leswin'wana leswi hayi ya u kuma xi tsuvukini xi ya xi ya wela koko ku nga ri ko ni nga ha vulavula hi swona hiko swi ndlekile tolo ivi van'wani va onhekela hi nhundzu ni tshemba ku mindzindakhombo ya vo yi ta va yi kha yi va pfuna ku va va lunghisa tinhundzu ta vona hi rila na n'wina rila na n'wina swinene ka mhaka yeleyo a hi yeneni ka Professor Gezani Baloyi. Professor Gezani Baloyi hi lava ku bula na vona laha hi langutaka timhaka ta mbuyelo ku sukusela ka loko holobye Siviwe Gwarube va kha va vulavula tolo ku ya ka namuntlha loko swifunda swi ka swi nyika mimbuyelo ya swoho ku va vone yini hi ndlela yeleyo loko va swi fananisa na N'wexemo hi ndlela leyo ni teri Professor Gezani Baloyi n'wana wa kwala kaya va huma University ya Afrika-Dzonga UNISA hi ndlela yo yeleyo loko ni ku n'wana wa le kaya i n'wana wa le kaya kwala hlanganani mani hi bula na vona prof nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Nhlekani Botete na vayingiseri va nongonoko wa n'wina lowu dyondzisaka swinene Afrika wa vulavula. No ya khensa swinene prof kambe mi huma kwi kaya no mala tikweni ra ka Dula na Mahundzu lava nge le Rotterdam. Rotterdam asbo so ani va byela ni ku n'wemi va ka hina va kaneta se a ndlela ku mve mi swi vula namuntlha ka swin'wana mi nga swi siya Botete hileswaku mina na n'wina hi suka kule kusukela ka nongonoko wa tidyondzo ma swi vona malembe ndzhaku tiko xa ha etlele. No na khensa prof tolo a hi kha hi yingisela holobye wa dyondzo ya masungulo va kha va vulavula va kha va kombisa hi laha machudeni ma nga tirha koho Afrika-Dzonga va fika ka nomboro ya liya yi nga vulavuriwa ya ndhuma ya ku tlula 80 wa percent kambe ke ku na swikhedzakhedza swo tala leswi va nga swi vulavula se hi lava ku twa ka n'we tanihi vativi lava landzelelaka timhaka ta dyondzo ku loko va kha va vulavula holobye mi twe yini leswi mi nge mi lava ku avelana na swona vayingiseri namuntlha loko hi kha hi languta ka timhaka ta mbuyelo lowu hi vulavulaka hi wona grade 12. Inkomu Khalanga na vayingiseri va Afrika wa vulavula loko tolo holobye va karhi va koxometa mbuyelo wa grade 12 laha tiphesente ti nga kwalomu ka ma 88 makume nhungu hi kume leswaku i tiphesente ta xiyimo xa le henhla swinene
hi vonile mbuyelo wa ka grade 12 lowu tlakukeke wu tlakuke hi kwalomu ka percentage yin'we. Loko va karhi va wu koxometa a ni vona ngopfu ntsako swinene etikweni hinkwaro. Vadyondzisi a va karhi va hoyeveriwa swinene na vatswari va beriwa mandla na miganga yi karhi yi ndlindleriwa swinene. Leswi swin'wana ni nga swi vona a ni vona ti-system leti nga kona eka ndzawulo ya basic education ti na vutihlamuleri, ti kurile, ta swi kota ku vulavula hi toxe. Xin'wana lexi ni nga tlhela ni xi vona ngopfu swinene i ku vona swifundza swo ringana 75 district atikweni matirhelo ya swona ya hundza kwalomu eka va 80%. Lero matirhelo ya swona ya vangama swinene, vadyondzisi va le ku tirheni. Na swifundza hinkwaswo leswi nga kona la tikweni ra Afrika-Dzonga matirhelo ya swona ya hundza kwalomu ka va 80% ku ya henhla, handle ko ka KwaZulu-Natal yi nga na va 90.66. Xin'wana lexi nga ni hlamarisa swinene ni vone matirhelo ya xiyimo xa le henhla hileswo hi vona tiko la ri karhi se ri macha ku ya aka leswi va nge equality, ri voyamela eka ntikelo wa ti-results. Leswi swi tala ku vangiwa ngopfu hi mhaka ku va ti-system leti ta hina ti kurile swinene. Vadyondzisi va karhi va tirha na vatswari va karhi va tirha, vanakulori va ndzawulo ya basic education na vona va karhi va tirha. I ntsako swinene. That's why na professor kumbe xidyondzeki Professor Mary Matkhalse va vule leswaku hi ri tiko hi na mfanelo ya ku tsaka swinene because i matimu 88%. 80% leti nga ndla leswaku rixaka ri tsaka. Vana or class of 2025 yi hlanganise rixaka hi ntsako etikweni Khalanga. Ni le ku languteni la ka ku van'wana va kha va vilerisa hi ti-percent va ku xifundza xa Limpopo xikombiso xi le ka kambe leswiya swi nga ndlaku loko tisiwa ku cinciwa ti-curriculum va nga ha vulavuli hi swona swa ku position 1 position 2 va ku number 2 ya ncila va vula Limpopo. Swa fanele ku hi ku number 2 ya ncila kumbe ho languta ku swifunda inkaye kambe matirhelo ya vadyondzi ya xiyimo xa le henhla hi ku angarhela hinkwavo kusuka Eastern Cape ku ya KZN. Ya loko hi languta aka nxaxamelo ni xifundza xa Limpopo xi le ka position 8 kumbe number 8, kambe mina ni ta ku ni huma aka quality assurance and enhancement ni tirha hi timhaka ta ntikelo eyunivhesiti. Swifundza hinkwaswo swi tirhe ngopfu. Evula futhi na yona Limpopo hi vone ku tlakuka ehenhla hi kwalomu ka 1.1%. So lembe leri nga hela a yi ri ka va ma 85 sweswi yi le ka ma 86.1. Yi tirhile swinene na swifundza hinkwaswo hi ku angarhela naswona swi tirhile. Loko mi languta kusuka eka xifundza xexiya xi nga kwale ehenhla xi le ka 80%. Loko vulavula hi 80% i distinction pass. Eku pasa hi ku vangama, eku pasa hi nyeleti. Na yona Limpopo kwala ka 86.1 eku pasa hi nyeleti. Hambi ku ri na yona Mpumalanga ka ma 86.5 eku pasa hi nyeleti. Na yona KwaZulu-Natal yi nga ka va 90.66 eku pasa hi nyeleti. Kambe xin'wana xa xihlamariso i ku vona xifundza xa KwaZulu-Natal xi tlatlalata Free State leyi a nga tshembi leswaku yi nga pfuka yi tlatlalatiwile aka position 2. So kambe matirhelo ya xiyimo xa le henhla. Ndzawulo xifundza xa Limpopo na vurhangeri na Limpopo hi ku angarhela na vana na vadyondzisi va kumbe ku tirha hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene a hi va beleni mandla. A hundeni le mavhengeleni Prof, ni lava loko hi vuya hi languta ku nga va ku ri yini lexi xi nga ndlaku hi ku ku na swifundza leswi swinharhu a hi swi tiva ku swi tala ku va ka tlhelo rin'we ra loko swi ta ka timhaka leti ta mapasele ku nga xifundza xa KZN, Limpopo, Mpumalanga, Limpopo na Eastern Cape. A ku vulavuriwa hi timhaka ta ku va tsarisa vanhu vo tala sweswiya swa ku taniya se hi so hi yo mhaka mi kuma ku na ti-percent ta vona ti va ti ri hansi. Ku langutiwa xifundza xo fana na Free State xi pasisa ngopfu ku ve xi tsarisa vana vantsongo hi ku sweswi loko ni nga hoxisi xi tsarisi vana va kwalomu ya ka va 48 wa magidi hi ndlela yaleyo. Se loko ku nga va ku ri yini lexi nga ndleka xi nga hambana na malembe hi ku vona ka n'wina xi nga tlakula KZN yi ya fika la yi nga koho, kambe sweswo loko ni ta va ni hundzele mavhengeleni mo ni khomela tani Prof. A hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
ntshemba na wena muyingiseri wa mina loko se heta laha u ta hi bela riqingho ka 0860002543 u yi byela ku matitwelo ya wehe wahi na koho hi ku vona ka wena vona ongeti hi swilo leswi fanele swi endliwa tanihi hi rixaka ku antswisa xiyimo lexiwani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta mapasele ve ri hi va bela mavoko vadyondzi lava va nga tirha kahle ka lembe leri kambe ka xivutiso ku loko ve hi va bela mavoko va kume 86 wa tiphesente ku fana na xifundza xa Limpopo lembe leri nga hela hi tinhlayanhlaya a xi ri ka xiyimo xa vu6 namuntlha xi le ka xiyimo xa vu8 xana swi nga va swi ku endleke yini a KZN leswi swi nga tlakula KZN kusuka ka xiyimo lexi a yi ri ka xona loko ni nga hoxisa ri ka xiyimo xa vumune ya fika ka xiyimo xo sungula ku endleke yini se hi lava ku ta twa ku prof va ri yini na wehe ta twa kwala nga koho ku vona ongeti ku ta fanele ku endleka yini prof mi vona ongeti ku nga va ku endleke yini laha Khalanga masito ni vutise xivutiso xin'wana lexi xi nga ta hi dyondzisa swinene hi masiku ni mikarhi loko mi languta Eastern Cape mi languta na yona Limpopo na KZN i swifundza leswi mina a ni tala ku vula leswaku hi le ka tlasi yin'we because hi swifundza leswi nga tala makaya kambe mara lexi xi nga fika xi hambanisa Eastern Cape Limpopo na KwaZulu Natal kumbe ku va KwaZulu Natal yi xupukerini i mhaka ya matirhele hi ku hambana ka kona hi ku ni tsundzuka eka mbuyelo wa 2024 loko ni ta va ni interviewile hi rin'wana ra maphephahungu ya kwala KwaZulu Natal va ni vutise leswaku i vona ingaku leswaku xifundza xa KwaZulu Natal lembe leri xi nga tirha njhani loko hi karhi hi languta timhaka ta ti-flood leti ri kona na swikolo leswi a swi twi ku vava ngopfu swinene hi fike ni vula leswaku xifundza xa KwaZulu Natal xi nga tirha kahle ngopfu swinene ni nge hlamali loko xo kumeka xi ri kwalomuya ka huma top 5 and indeed xi fike xi kumeka xi fika huma top 4 se sweswiwani xi sukile ka top 4 xi le ka top 1 xi le ka position 1 ku hambana loko se ni ta aka ku hlamuleni ka xivutiso xa n'wina hi ku angarhele i miganga ni vula vadyondzi na vadyondzisi swiyenge swa ku hambanahambana leswi seketelaka timhaka ta dyondzo loko ku ri na timhaka xikombiso xa ku kombisa ku vilela vana va xikolo a va vi va khomela nandzu leswi va talaka ku endla xona va tala ku vulavurisana loko okay ku na xiphiqo ku na ku kombisa ku vilela a hi vulavuleni kambe a hi fikeni vana va ya exikolweni hi kuma leswaku na media kumbe ti-radio ti na xiave ngopfu swinene ku fana na leswi swi endlaka kwala ka Munghana Lonene in terms ya ku dyondzisa kambe swi tlhela swi khapela ngopfu na lomu ya ka ti-community radio stations va dyondzisa swinene na swiyenge swa ku hambanahambana swa nghenelela eka timhaka ta dyondzo na tiyunivhesiti leti nga kona swidyondzeki leswi nga kona swa nghenelela ngopfu swinene eka timhaka ta dyondzo hi ku hambana ka kona kambe hi tala ku va hi ri ka tlasi ku tele ngopfu swifundza leswi swi nga na makaya ngopfu timhaka ta le makaya ti tala ku famba na mintlhontlho ya toho prof xivutiso ku ta va ku ri ku hi yihi mintlhontlho leyi swi tivekaka ku hikokwalaho ka ku va mi ri ka xifundza swa le makaya leswi nga talela hi le makaya ngopfu mi hetelela mi hlangana na yona tanihi vadyondzi na vadyondzisi emakaya ngopfu i timhaka ta nhluvuko wu tala ku va wu ri hansinyana swinene masiku lama hi ku ri eka timhaka to dyondza no dyondzisa ku tirha ngopfu leswi va nge i connectivity data na ti-Wi-Fi ku na mintlhontlho ngopfu eka timhaka ta ti-data na ti-Wi-Fi na timhaka ta nseketelo lomu ya makaya swifundza leswi nga na makaya ngopfu hi kuma leswaku swa honisiwa hi vanhu lava va hluvukaka kumbexana hi van'wamabindzu kambe I think sweswiwani a hi fanele se hi sungula ku cincanyana hi va na lesson leyi hi nga yi dyondzaka loko hi languta xifundza xa KwaZulu Natal loko mi vona swifundza swo fana na va Gauteng na va Western Cape swi na madoroba ngopfu swinene mi languta swifundza swo fana na va Free State a swi na tinambara ta le henhla ene KwaZulu Natal na yona futhi ngaku ina hi xin'wana xa swifundza leswi nga na nambara ta le henhla swinene hi kuma swifundza swi le makaya swo fana na vo Mkhanyakude swi karhi swi tirha swinene swi tirhe ngopfu ngaku loko ni nga hoxisi swi kwale malengelengeni eka ti-district leti nga kona etikweni ra Afrika-Dzonga ku na minkarhi yin'wana leyi mi vulavule mhaka yin'wana ya nkoka leyi prof ya ku va rixaka ri hoxa xandla ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona
swi tala ku tisa mimbuyelo ya kahle miganga yaleyo ku va yi nghena yi hoxa xandla kambe ke hi endlisa ku yini ku va na vuxaka lebyinene exikarhi ka vadyondzisi na vo vatswari lava hi ku minkama yin'wani makuma vatswari va kha va holova na huvo leyi va nga lo yi hlawula hi voxe ya vufambisi bya xikolo se swi endla ku xikolo xi nga fambiseki se hi lava ku xikolo xi fambiseka hi ntokoto wa n'wina tanihi vadyondzisi lava va nga switokotela hi endlisa ku yini ka mhaka yaleyo ya ku vona leswaku ku hetelela ku humesiwa vana lava nga ta kota ku va na vumundzuku lebyinene hi handle ka nkwetlembetano kambe ehenhleni ka ntirhisano exikarhini ka vatswari hi ku angarhela na swirho swa huvo ya vufambisi bya xikolo na vana va vona. ya swi na nkoka ngopfu leswaku hi ri xikolo a hi tirhisaneni na muganga vatswari vo tala swinene va rhumela vana va va tisa xikolweni va tlhela va seketela vatswari vo tala va swi lava swinene ku tirha na swikolo kambe a va swi tivi leswaku va nga tirha njhani na swikolo then swikolo naswona ku ri vadyondzisi na vufambisi bya xikolo na tihuvo ta vufambisi bya xikolo va tala ku endlanyana biloho exikarhi ka vona na vatswari mhaka yikulukumba i ku cinca matirhelo ntsena loko ni endla tidyondzo ta mina ta degree ya masters a ni tokota ngopfu hi parent involvement in developing learning culture so hi kume leswaku laha vatswari va nghenelelaka ku na timhangu tintsongo ta ku tshinya lomu eswikolweni vuxaka exikarhi ka vana na vadyondzisi hambi ku ri muganga yi va yi ri henhla ngopfu swinene vana va pasa so swi na nkoka leswaku hi ri vufambisi bya xikolo a hi sunguleni ke ku involve vatswari mi nga kuma leswaku aka mugangeni leyi hanyaka yona van'wani vatswari va dya va siya mi ngo twa hayi mina exikolo lexiwani xa n'wina ku na ntlhontlho ngopfu wa ti-computer lab na ti-smart board lomu xikolweni mi ngo twa hayi mina ni nga ta pfuna swinene ni at least ni mi xavela swo fana na ti-computer kumbe ni mi ndlela computer lab hi ku lava dyaka va siya a mugangeni swona a swi dejiki va tele ngopfu swinene so mhaka yikulukumba a hi sunguleni ku endla vuxaka exikarhi ka vatswari hi ri vadyondzisi na vafambisi bya xikolo leswi hi nga swi fikelela loko hi cinca matirhelo hi developiwa swinene hi nga yimeli ndzawulo ku va yona yi developaka na hi ri vufambisi bya xikolo a hi sunguleni ku developa vadyondzisi hi khoma ti-workshop mihlengeletano na vatswari hi ta swi kota ku ya emahlweni a hi tseleni prof a ni ku hi lava ku vulavula mbuyelo ntsena kambe na leswiwani swa hoxa xandla hi ku a ni ngeni Xitsonga xi ri rigogo ri songiwa ra tsakama se xivutiso ku ta va ku loko mo languta leswi swi nge le ku humeleleni a Gauteng sweswi ni vulavulaka ku na hoyi ka yin'wana ya ti-district vatswari ve nge le ku vileleni ku a va swi tivi ku vana va vona va ya pfuka va ya ka xikolo xihi mindzuku matitwele ya n'we prof hi timhaka ta placement na swivandla swa ku va vadyondzi va kuma ko dyondza koho a Gauteng maendlelo na leswi mi nge le ku swi voneni ka vutomi bya n'wina bya siku rin'wana na rin'wana mi vona yini a Gauteng lexi talaka ku humelela ku na leswi nge i ti-online sometimes nkarhi wun'wani yi pfa yi tiselanyana mintlhontlho u kuma ku ti-system ti va ti ri hansi so vanhu va kota va endla swikombelo va hlangana na mintlhontlho yo yaleyo kambe xin'wana lexi hi fanele ku xi lemuka hi ri tiko xifundza xa Gauteng xi le ku kuleni swinene na swikolo leswi va swi akaka nkarhi wun'wana a swi ringaneli because population ya vana yi le ku kuleni na ti-system tona hi toxe ti le ku tshikeleriweni kambe lexi xin'wana ni va belaka ngopfu fumandla Gauteng Education Department hambiloko ku ri na mintlhontlho yaleyo tala a ku fike ku hela ka n'hweti hinkwavo vana va ta va placewini na mitwa prof khensa swinene mani ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina vana na siku lerinene ku dya ku engeta prof no ni khensile Dr. na vayingiseri va munghana wa n'wina va munghana lonene wa Africa wa vulavula inkomo sweswo mi ngisera munghana lonene a hi vulavuleni va ka hina mi vona ngeti ku pasa n'wina mi nga na nkateko wa ku va mi fikelela xiviko lexi ya hi kenta xi hleleni mi bela riqingho hi le ka 0860 00254 hi xi hlela hi nga papa mali
nga papamala kombela muhumelerisi nga papamala loko ku ta vo papamala mi va byela ku lemiya ku kona a ku lava vanhu vo papamala a va na miehleketo nda va yi vulavula hi va ka yini languta loko ma dyondza xikolo mi ri tlilasini va ta mi vutisa ku factors affecting pass rates mi vona ongeti ku nga va ku ri yini leswi swi khedzakhedza leswi swi nga va ku swi ri swi ka swi khumbaku mapaselo ya vadyondzi a ni kha ni dyondzisa van'wana siku rin'wana ni va dyondzisa ku languta report ya n'wana ni ku a mi languti report ya n'wana mi languta leswi va nge ri i class average loko n'wana o va a kumele timarks ta henhla ku tlula class average hi ku a nga tirha kahle ma vona laha ka report va tsarile va ku marks obtain class average loko timaraka ta yena ti ri henhla ka leswi va nge i class average i tirhe kahle hi ku mi nga vulaka ku i tirhe kahle ma vo maka ko se average ya mapasele ka grade 12 namuntlha loko mi ni kha ni vulavula na n'wina sweswi i 88%. se hinkwavo lava nga kuma hansi ka 88 a va tirhangi kahle hi vo va kokelaku ti-percent leti hansi lava nga tirhela kahle hi lava nga kuma ehenhla ka 88%. se ni lava ku hi bula mina n'weku ku nga va ku ri swi khedzakhedza kumbe swi ri swihi leswi swi vangaku mhaka leyi nga ka yona 0860 002543 andakalis mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ntiyiso miyisero mina 0860 002543 a swi tiva ku na swikolo leswi vengete va nga vulaka va ku swi tirhe kahle a swi tiva swoswo leswi kambe xivutiso ku mi vona ongeti ku nga va ku ri yini leswi khumbaka mapaselo ya vadyondzi va hina ntiyiso loko mi languta leswiya hi nga nikiwa swona hi holobye tolo va ku 88% va vula ku swifunda hinkwaswo leswi nga tirha ehansi ka 88% swi tirhele hansi hi swo swi koka ku swifunda leswin'wana swi nga tirha ehenhla ka 88%. hi yo mhaka van'wana va ku hi tsongelela yini loko kufunda xi kume 86 87 kambe 87 na yona phela mi fanele mi yi languta ku i ti-percent ta hi mapasele ya ti-level i level 7 mapasele ya kahle kambe i level 7 ku na level 777 ya mampela ya KZN. se mi vona ongeti ku nga va ku ri yini un'wana i xaxamete swin'wana ku xifunda xa Limpopo hi xo xi ri xoxe xi nga na vanhu vo tala lava va nga vantima ntsena lava nga tsala xikambelo xi landzeriwa hi xifunda xa loko ni nga hoxisite xi landzela xifunda xa Eastern Cape ivi ku ta Mpumalanga hi leswi a nga swi kombisa swona ivi loko se mi kha mi katsa mi languta va KZN va ta mi byela ku hayikho ku na vanhu va ku tumbuluka ka timitsi ta vanhu va le India hi vo va nga le ku na tinxaka tin'wana leti nga koho vantima a va lo tala ku fika kwalano se swi vula ku ka xifunda hinkwaswo lexi nga na vantima vo tala lava nga tsala swikambelo i Limpopo hi 86%. se swi nga va swi ri na sweswo swi ka swi hoxa xandla ke ku la a Limpopo ha ku tele hina hi sukaku ka leswi hi nge ri ka matimu yo ka ya le hansi ka ntshikelelo hi nga le ku ringeteni ku tiphurumula swi nga va swi ri ku hoxeni xandla ke kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano hi ku languta hi ti-percent xifunda xin'wana na xin'wana xi tirhe kahle i ntiyiso sweswo ni pfumelana na swona xifunda xin'wana na xin'wana xi tirhe kahle kambe loko hi languta leswi swi nga tirhiwa swi kahleke 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM koma ndlela wo sungula hi loyi ntenga a hi dzikini va ka hina wo sungula hi loyi nhleka aye papa ni pfukile xana papa mina hi pfukile sweswi mi hi twa ka hina nchumu hi ngo vo na hina hi pfukile na khensa swinene papa mi lava na xikwambana la nkowankowa xa muti yi nkomo khalanga aye
ngame a ni ri mudyondzisi na malembe mambirhi se ni wisile. So lexi me ni xi vonaka na ku Limpopo yi tirhe kahle mara KwaZulu-Natal na ti-province letin'wana lexi ti baku hi swona i mhaka ya ku Limpopo website ya yona ya ti-resources a ku na nchumu. Ti-resources leti hi va ku hi tirhisa tona hi va hi tirhisa ti-resources ta ti-province ta ku fana va Western Cape. Ku nghena ka inthanete ya ka WCED hi laha u kota ku va u kuma swa ku fana na ti-lesson plans va ku fana va Gauteng va na ti-problem ta ku fana na va SSIP ku nga va ri SIP va ri School Improvement Program, something like that. Ku na ti-resources leti ni dyondzisa hi tona, ku na ti-exercises, ku na ti-memorandum. Mara ka Limpopo information yeleyo a yi kona. Eastern Cape na yona yi na swona those things. Loko ni yingisele kahle eka KwaZulu-Natal district leyi nga tirha kahle i Umkhanyakude. Loko na ha ri ku dyondziseni a ni tirhisa ngopfu ti-resources ta ku huma a KZN ta the very same district leyi namuntlha yi nga yin'wana ya le ta le henhla leswi nga endla ku ri KZN yi ya amahlweni. Well, province ya ku fana Eastern Cape yi ngo va yi nga performi kahle ngopfu mara na yona website ya vona ti-resources yi na tona. Mara Limpopo website ya Limpopo ni nga vula ku a yi exist hi mhaka ku ti-resources a ti kona leti vadyondzisi va nga ti tirhisaku lava dyondzisaka more especially eka matric. So hi ku languta the way province se loko ku ve a swi kona swoleswo kasi lava va nga le ku pfuneni va kwihi? A ni ri ku na vanhu lava va nge ri i va vitana yini ti-curriculum advisors ti-educational specialist ti le ku pfuneni yini hi ku a ti fanele ti ri tin'wana ta lava va nge le ku tumbuluxeni ka switirhisiwa leswi mi nge le ku vulavuleni ha swona kumbe ha swona? Hi swona a va fanele va endla sweswo mara unfortunately a swi humeleli sweswo. Website liya a yi na nchumu. Na n'wina loko mo kota ku nghena ka Limpopo Education Department mi cheka ka portal ya vona a mi nge kumi nchumu. So loko Limpopo a yo endla ku ri website ya Limpopo yi hanya ku va na ti-resources, Limpopo a yi ta performa ku tlula leswi nga performisa xiswona sweswi. Na mitwa papa na mitwa na khensa swinene ku va mi te na tlhelo rorolero kumbexani na va lava nga ta nghena va ya mahlweni va ta va kha va hetisela tlhelo rin'wana. A khensa swinene papa. Inkomo. Nomboro hi leyi 0860 002 hi ta ri hi swihi leswi swi nga va ku swi kha swi vanga ku va ku nga ri na mapasi ta va rhamba va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi ta tshama na vo hansi hi va byela leswi mi nge ri ku hi byeleni swona ku fana na sweswi va nge ri tikoho swifundza swin'wana swi na matirhelo lama ma kombaka ku yiwa kwihi kambe loko ku langutiwa lexa ka hina xi nga Limpopo xi hava leswi va swi vitanaka nseketelo wa kenela eka vadyondzi hi tlhelo ra yini va ku hi tlhelo ra timhaka ti vulavulaka ngopfungopfu ka teacher support material. Teacher support material i switirhisiwa leswi tirhisiwaka hi vadyondzisi ku va va ya mahlweni va dyondzisa. Vengeri va nyika xifaniso xa ku ka swifundza swin'wana swi koho swoleswo ka ti-website na yini ku nga na ti-memorandum na hinkwaswo swoleswo. Se i tlhelo ro sungula leri muyingiseri a nga ta na rona. A hi tweneni wa vumbirhi ku yena i ri ku nga va ku ri yi teacher support material TSM a hi ku ya hi yehe muyingiseri kumbe ku ya xikwamba xa muti a swi kona. Se n'we ri a hi tekeni n'wana muyingiseri hi loyi nhleka hayi khana nga mpfukeli poto mina hi pfukile hi ngovo hi pfukeli ma namuntlha mi wele hala ka tlhelo lerin'wana a mele ka leriya
a ni hi ringetile ku nghena kwalomu ko papamala ku lo hi tsandza ya ku ndle kahle a hi la ku papamaleliwa hina hi lala a hi mteni khalanga timhaka ta dyondzo i ti bela mavoko leswi va nga pasisa swona vana tiko hinkwaro ku angarhela na Limpopo. Lexi nga ni tsakisa i ku twa ku vana lava va nga ka swikolo leswi ka swi nga hakeli ku xikolo fees va tirhe kahle ngopfu. Leswi swi vulaka ku dyondzo ya kahle yi kona kun'wana na kun'wana, ku ngo va ku ri ha ri na miehleketo yaliya ku ri ku na swikolo swo karhi leswi nga makaya leswi hi swi andamayinaka, mara lava kha va hlamuseta tolo va ringete ku kombisa ku vanhu va le swikolweni leswi ka swi nga hakeriweki swi nga makaya na vana vo tala lava humaka makaya va tirhe kahle ku tlula vana va le madorobeni. Lexi xi nga problem nyana ka mina wena Khalanga sweswi i xin'we, ku vuriwa ku lava nga kuma accepted ni vula ku ri lava va nga va pfumeleriwaka ku va nga ya a tiyunivhesiti i 300 and something thousand, ku ve xipesi lexi nga yunivhesiti i 200,000, hileswaku va ri ku na difference ya 100,000 ya machudeni lama ma nga ta ka ma nga kumi xipesi. Ku ve ku na van'wani va va 100,000 va lembe leri nga hundza, swi vula ku le ku pasiweni mara ku nghena a tiyunivhesiti ni le ka ti-TVET swi ta tsandza. Hi ta va na vana vo tala lava nga ta va va tshamile emakaya va pfumala xipesi. Xa vumbirhi wena Khalanga wa mina, ni twa va nga tipolitiki including ti-premier ku va vulavula timhaka ta ku ri ni twa na van'wani premier ni nge va vuli vito va kha va hlamusela ku ri a ti-TVET ku na vana lava hayaku va endla ti-office admin leto kha ti nga ri pfuneti nchumu ka ikhonomi. I ntiyiso, mara why mfumo wa ti-ofara? Because loko xilo mi xi vona ku a xi pfuni nchumu wa mi nga xi susi. ntiyiso ngopfu yalowo. Because ni nge blame vana mi ku fika teka office admin, because loko fika TVET va n'wi byela ku tele hala ku sele office admin HR teti vana va ti tekaka, because n'wana loko a pasile Khalanga i la ku ta ti vona a hi xikolweni, believe me or not. Ku hava n'wana la lava ku pasa a tshama, n'wana i lava ku pasa because i na hope ya ku loko a dyondzile swi ta n'wi pfulela ti-opportunity ta ku a va a huma ka ku va xikhayima mbuti na family ya yena, ku va n'wana loyi na yena a nga ta yima a ku ni na phepha leri faneleke ri ni pfuna. Se a hi sukeni ka sweswo Khalanga. Ni nga ta ku nyika example yin'wana Khalanga. Ni ve na chance lucky ya ku 5 years because ni vo 2016 until 2022 I'm lecturer at TVET ya kwala Capricorn. Ni lecturer public management for 5 years ni kha ni lecturer na va municipal admin. Lexi a xi humelela a hi va nyika 1 year 6 months hi vadyondzisi, 1 year 6 months a va fanele va kuma experiential, va tekiwa hi mfumo va nghena lomu swibedhlele va volunteer va nga holi va kuma experience ya ku va ta kota ku pasa va kuma ti-diploma. Loko no ku byela ku Khalanga ku na vana lava nga dyondza hi 2010 namuntlha a ve tshama va yi kuma 1 year 6 months leyi ya ka mfumo vo lo tshama a va graduate because mfumo mara na namuntlha na sweswi mfumo wu le ku tekeni ka vana va public management ka ti-TVET va kha va fika va pasa 1 year 6 months va pasa, va tsandzeka ku ya kuma liya ya ku 1 year 6 months va fanele va ri a ntirhweni va kha va dyondza ntirho va ta kota ku combine-iwa theory na practical va kuma diploma va lo tshama Khalanga. Ka ha ri machudeni lama ni foyinelaka ma ku mpfuka hi dyondza hi 2016 a hi se swi kuma sweswo hi hava na ti-diploma. Why hi fanele hi continue? Why loko a tiyunivhesiti ka hi swi vona ku na ti-course leti nga ku ofariweni vana a va vuya va fika va tshama ikhonomi a yi le ku ti languteni ti-cost teto? Why hi fanele hi continue tanihi mfumo? Ku fana na hambileswi a hi ku nhlokomhaka ya leta hi vulavula mindzuku hi mhaka ku namuntlha ha vulavula hi ku pasa, kambe ku fana na loko ku fikiwa la aka xidemokirasi a na ku ri na va le mana college va xingwedzi va swihusese va yini ti pfariwile hi ku vona ku hi le ku tirheni tolani mathicara mo tala a va le ku tirheni. Se office admin hikokwalaho ka yini yi tama ya ha ri kona vana va lo tshama na yona kaya va nga ri ku tirheni na yona? Va nga ri ku tirheni Khalanga. Ni ve na chance ya ku kun'wana laha ni tirhela kona va thola ndoni ni fanele ni thola van'wana kha ntirho lowu a ni nyikiwe matimbanyana. A ku ta vanhu lava i kumaku ku munhu u dyondzile social worker University of Venda hi mpfhuka pasa hi 2016 a nge tshama kuma ntirho mara ya ha ri ku ofariweni. Se ku pasa va pasile va ta ya eswikolweni, loko va ta va ya vana va hina va ta vuya yi va absorba na va kuma ntirho na?
kumbe va ta va vo tshama tlhelo ri mi nga ta na rona mingisero mene khensile a hi tlheleleni ka lera namuntlha ni kombe mi nga fambi mi nga vulangi xa n'wanchumu ni lava ku tiva ku hi ku vona ka n'wini ku nga va ku ri yini lexi xi endlaku ku van'wani va pasa van'wani va nga pasi hi ku sweswiwani hi vulavulaka hi kutani hambi ku vi va pasile ku fana na Limpopo kumbe Mpumalanga leyi nge le ku yi haxeleni hambi ku va ku va pasi hi ku tlula 80% va pase below average mi vona ngeti ku nga ku ri yini swi khumbaku below average ya vona kuna swilo swo tala Khalanga ni nge vuli ni ku ri i xixin'we kumbe xana switirhisiwa swi nga va swi hoxa xandla ku loko u languta Khalanga va pasile below average tanihileswi hi swi hlamuselaka mara xivangelo xa swona sweswo swi tele vana va hina lomu va humaka kona a swi fikangi swi va tikela loko va fika ka matric na lomu wa foundation ya dyondzo ya hina yi kahle na ku fika ku loko va fika ka matric yi nga fika swi va olovela ku pasa na a titlilasini ta vona mathicara loko va kha va va dyondzisa va na nkarhi wa ku yingisela n'wana va tshama na yena va vona ku wa twisisa kumbe a nga twisisi kumbe xana vana vo tala Khalanga ku na sweswo swa ku progressa vana a swikolweni swa ku n'wana ve ri fana feyila kan'we ntsena minister va swi vulavula n'wana fana feyila kan'we ra vumbirhi i fana a hila swi nga va na swona sweswo swo hoxa xandla mara swi vulavula na the quality ya education ya hina ntsena minister va swi vulavula the quality leyi nga na yona versus the quantity ni voni nga ku swi nga va swi hoxa xandla sweswo Khalanga wa mina ni nga tivi ku sweswi ni nga vula no ka ni fanele ni ye kwale ko papa mala hala ku tshika ku ta ndamba Dimitri, sikufika sasa kunalanga papa mala sis. Sikufika sasa kunalanga papa mala. 0860002543. Noko i Africa wabula kamngana lona FM. Minduku ne. Vetani mitilungisi. Minduku ya hunda. Hunda ka kupasa seni minduku. Minduku ya akhupuka. Ila hunda ka tumakata kubana ba pasi. Se leswi va nga pasa va ya kwi. Minduku. TUT leng bengete ita pfula giani ya pfula ke. Minduku namuntlha langutaka ku pasa ku vana lava nga pasa ku nga va ku ri yini swi khumba ku mapasele ya vana va hina na ku va talele ngopfu kwihi va talele ka tibachela kumbe va pasele ka tidiploma kumbe va talele ka timhaka ta ti-certificate hi ku ti-certificate va koho va nga kuma ti-certificate ni tshame nhlangana wun'wana kuma certificate ni ndzi vona ku yano le kahle vo chaku n'wi byeko swa dyondzo vo chaku n'wi byeko swa dyondzo tsikari 0860002543 na ri teka riqingho ri na tshembisa ndakaxi ani ri hoyo ka machudeni ya lembe ra 2025 ka ku va mi tirhe kahle sweswo mi tirhe kahle a hi xihundla i ntiyiso kambe ke un'wana mi yingisele hi loyi i nhlakani ayi papa minjhani Butete hi pfukisa leswi a hi na nchumu papa hi ngo vona hi pfukile a khensa papa ya ni khumbe district ya KwaZulu-Natal ya Mkhanyakude mina ane ri nsoka xikolo high school yo karhi a Mkhanyakude ni vuya le kaya hi 2022 kaya xihundla xa vaisala va district director ku playa i role yikulukumba ngopfu aka timhaka ta mapasele ya vana ku na plan antivi hlangani ta kuyini ya strategic plan leyi va nga na yoho ya ku leyi nge n'wana i fanele a tsarisiwa ti-test i fanele a tsarisiwa ti-exercise tingani hi vhiki i tsarisiwa ti-test tingani hi n'hweti at least ku na minimum leyi va yi vekaku ku at least loko tsandzekini a ku vi nambara yo karhi ya ti-exercise ya ti-exercise nambara yo karhi ya ti-test number two xikolo xi fanele xi involva vatswari xi va nyika feedback aka test yin'wana na yin'wana leyi vana va yi tsalaka
and leswi nga ta endla ku ri vatswari na vona va ta kota ku vona ku vana va voho va tirhisa ku yini va nga hlamarisiwi ti-results loko lembe ri hela and sweswo swi hi vone swi pfuna district leya loko kumba loyi va ri Mota district director a nghena district leya a ku ri yona yo hetelela number ncila leyi hi lavaka swi vula hi ro khothela se mara ku fika ka yena xin'wana lexi xi nga ni tsakisa yena ku a nga tshami hi mavoko misale wa endla research wa lavisisa wa ya kwale mabonini lava va ti-private school va lava va pasisa ngopfu kasi n'we mondlisa ku yini then a vuya ta swi implementa aka district ya yena i swin'wana a swi tala ngopfu leswi va swi tirhisaka a KZN ku pasa vanhu sweswo i swona the basics ya ku n'wana phela a ni ri pasa hi tsala loko va nga n'wi tsarisi va nga n'wi toloveti ku n'wi tsarisa n'wana i ta pasa njhani kambe ni twa mi vulavula hi timhaka ta ku sweswiwani mi le Limpopo a ni tivi ku mi le Limpopo hi ku ma haya mahlweni na ntirho luwa kumbe mi tshikini kambe mi vona ongeti maendlelo yalamo ya ku landzelerisa koloko ma nga va ma ri kona na le ka swifundza leswin'wani kumbe a swi ta va swi ri kahle ku ma tekiwa tanihi maendlelo ya ndzawulo hi yoxe ku nga vi swigavagava ku hi swifundzatsongo lexi kumbe xifundzatsongo lexiya kambe swi va leswi swi nga police kumbe nawu wa mafambiselo kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya se ni le pechenini sweswo ni vuya le kaya ku se ni le pechenini ani tivi ku ri swifundza leswin'wana kumbe ti-province letin'wana va ndlisa ku yini mara research leyi nkulukumba nga endla xifundza yo fana na Eastern Cape ivi na Gauteng i swin'wana leswi na swoho va tirhisaka ngopfu strategy lexi a ni vulavula hi xona so a ni swi tivi ku va ndlisa ku yini lavan'wana mara loko principal wa xikolo lexi nga kusuhi na xona loko ni vulavula leswi a nga ni bini a nga ni kwateli mara lexi ni nga xi dyondza vana ana mi twangi ni mi dlile kwalala ko munhu leki mi nga xi dyondza ivi yi tsemanyana mi dyondze ku yini vana vo tala a va tsarisiwi ti-test a va tsarisiwi mintirho ya le kaya ti-classwork I mean to say a ku na ti-homework a ku na ti-class work a ku na nchumu hi vona i vutisa n'wana ku okay ni la ku vona ti-test ta wena ku i tirha njhani ni ta kota ku ya le xikolweni a ku a hi sala test he vana i swin'wana leswi swi contribute-aka ngopfu ku vana hambi loko va pasa kuma ku va pasela hansi loko ku tekiwa strategy lexi ku ri ku ti-province hinkwato va tirhisa swoho a ku ta pasiwa ni hendi ni vulavula swilo leswi ni nga swi vona ni vulavula swilo leswi ni nga swi vona ni vulavula swilo leswi a ni swi endla no mi twela papa na khensa swinene khensi li hlayisekana okay enkom loko va ka va vulavula hi leswi ni tsundzuka lembe ndzhaku na ha ri mudyondzisi a hi rhangela hi principal Ahlungwani va ka va pfuniwa hi Chavalala MR a va endla va mani Maswanganyi xipikara xa Mopani va ha ri van'wani va swirho swa SGB huvo ya vufambisi bya xikolo na va tatana one Maluleke na va tatana Sera Kaiser i vanhu lava a va nga chavi ku huma trip va ya Mbilwi va vona ku kahlakahla Mbilwi ku ndliwa yini ivi va vuye va hi byela hey swin'wana mhaka ku phela le Mbilwi van'wana va ti examiners na yini swin'wana swo taniya kambe a va vuya va ta komba hi yo mhaka hanya nthomo yi tshame va mahungweni swinene a ni vuli sweswi hi le mahungweni a ni vuli swona ni vula ku yi tshame va mahungweni swinene mathicara ya kona mama nga
ma nga tirha hi nkarhi luwa ko me ni nga ti teka ka radio lava n'wana hinkwavo va promotiwa hinkwavo hi mhaka ku a va xikhomini xikolo lexiya se i swin'wana swa leswi a hi ta vula swona ku kumbexani ku va mi ya dyondza ka vamakhelwana swi nga mi pfuna a hi amukeleni lava ni hlekani Hi Khalanga. papa mina Minjani. hi pfukile hi ngo vo I Bishop la ka Mamito. Khalanga hi swiminetse leswi nga sala ni lava ku yimana muyingiseri lo a nga ku huma ku sweswi i number 1 is strategy, number 2 malembe ya hambana. Like for an example a xikolweni xa hina sweswi BCA yi humese 94.9% leyi hi nga si tshamaka hi humesa is because of a strategy. So ni hlavele ni nyana kwalani strategy xa n'wina a xi kwini kumbe xihundla xa n'wina mi lava ku vanhu va xi tiva ha ta xi humesa mara hi ku angarhela ti province swin'wana swa strategy va nge mukombi ku na leswi va swi ndlaku ku va performa like ku na xikolo xin'wanyana lexi xi nga khoma number 1 ka Namagale Mele Phalavura ka Namagale circuit lexi xi nga hi ba xi nga khoma number 1 xi kume 97 vo va ava teki n'wana un'wanyana va selecta vana lava va acceptaka so va teka lava va kahle ntsena so they will always perform. So xikolo xin'wana na xin'wanyana ku na lexi hina hi tirhise ngopfu camp mhaka ya camping yi hi pfune swinene Khalanga. Yanani mahlweni camping for an example vana loko va ri kaya a va hlayi so loko va ri ka camp hi na voho kwala loko hi lava ku va nyika ti-activities va tsala ti-activities ku na nkarhi wa ku hlaya because loko va ri kaya a va na wona nkarhi luwa. Xin'wana lexi contributaka ngopfu ka mapaselo ya vana i ku how many activities the more they write so va hetelela va tolovela ku tsala loko va tsala exam it's like va tsala class work exam because va tshama va ri ku tsaleni swa kwala ka vona va nga se tsala hina hi tiva sweswo swa ku na monthly test ku na se n'we ma lava ti-pay seta yi ri ta tsarisa endzhaka yini ku ve la xikarhi a mi fanele va tsarisa ti-test leti so ka strategy xa camp Khalanga xi hi tirhele swinene almost ti-subject ta hina ti performe ngopfu even this year so sweswi hi swi endle enorm ku a xikolweni xa hina camp it's a must hi va na camp hi June hi va na camp hi loko ka ku tsariwa ka grade 12 ya ni mi twile botwa mina nkesile Bishop nkarhi wu hi vondokini a hi gemeteni kwala nkesila ni a inkomo hora ya mbirhi a hi kumeni mahungu ya misava nongona ka humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula a hi ngoveni hi loyi na nongona ko dzumba na mina tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane Hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela